khona manjalo isigodi iSouth Africa umholi inkosi yabasweli sikuphi manje sisukile Home Affairs siza la kwa identity la lesitolo lesi angithi kwa identity la kwa identity nawo no plastic weimpahla sizokwenzani lana tshela abantu lana besizothatha impahla kushuthi ubhuti Msweli ngizosho kanjalo mina usephinde waqhubeka ngimthengela impahla nje sesisuke Home Affairs. Hayi akuyena ubhuti Msweli othenga impahla umfundisi uChiliza wasemzinto kodwa ozinze eShowe ngolimo lwepolitiki besingathi udeploywe eShowe kodwa ke umfundisi usebenzela lapha eShowe uyena othathe wathi mayibona le video itrend wasethi hayi uzongena lapha kwa identity asithengele ivoucher bese ke leli qhawe lizothatha impahla la bese siqhubeka nohambo sekusele kancane ukuthi sifike la siya khona mhlambe silinde indaba ka education basinikeze lokho ngaba ama copy certificate emva kwalokho uhambo lethu liyaqhubeka lude uhambo ngobude bendlela umphako uyonakala kodwa thewole themba amathunza ayewela sizofika la siya khona asibonge iqhawe lakithi ngibonga kakhulu ngiswela amagama uswela amagama sengibonge kakhulu angisazi ngizobonga ngithini ungwakwamsweli uswela amagama nje cha ngwakamchu. Okay asibonge kakhulu angehle ngobonda njengesicacaba ngethemba lokuthi abantu bakwa identity basiphathe kahle nize nizothenga la kwa identity kubhalwe nosale shothi kunengubo eyisele thank you.